nakon Porto Montenegre i Mode otišao do Ulcinja, jedne sportske priče. Sabrija, jeste li na stadionu ili na pijesku? Da li se čujemo? Dobro večer i pozdrav Dražene tebi i pozdrav naravno Sandri i Vladani koja je bila do sada sa vama u studiju. Ja sam trenutno na velikoj plaži, znači vjetrić, pirka i mogu vam reći da mi je mnogo bolje nego vama. Jako je ovdje lijepo, ispred hotela Otrant, početak velike plaže, pozadi vidite otvoreno more, milina. A još je veća milina jer je sa mnom u društvu moj stari prijatelj Pavle Pepđonović. Pavle, dobro večer i dobro nam došao. Hvala, dobro večer vama i svim vašim gledalcima. Dakle, nećemo samo pričati, Dražen je sad rekao u najavi da ćemo pričati sportsku priču, ali nećemo sportsku priču. Ja predlažem prvo da se vratimo malo unazad, pošto smo na velikoj plaži, pošto smo u Ulcinju, da se sjetimo kako je to bilo, ajde da ne otkrivamo godine, ali evo neka bude prije 35 recimo. Kako je to nekad izgledalo, kad si bio klinac? Pa sigurno da je sve drugačije, ne samo kod nas, već je to neka globalna situacija, svijet se mijenja mnogo brže nego što je to bilo možda u nekom vremenu dok ja nisam ni postojao, tako da je sve to brže se živi, manje se vremena družimo, manje provodimo. Mi kad smo bili djeca mali, recimo mi bismo u 5. mjesecu, ne ovdje, ali posle škole, kako škola još posle školskih časova, selili se na malu plažu na pijesak, igrao bi se fudbal i tu bi bosi bi igrali i posle toga bi opet ko zna neđe završili na nekom poligonu i tražili bi nas roditelji i ko zna kad bismo stigli kući. Niti smo imali kompjutere, ni PlayStation, ni telefone, tako da ja sam 77. godište, tako da sam možda izlazna generacija koja je već posle nas, možda još jedna, i onda se već to ušlo, tako kažem, u globalnu brzinu i u neki drugi ritam gdje se svi manje družimo i odrasli. Ali ja sam zaista privilegovan kad danas pionir sam, roditelj, imam 9-godišnjeg sina, ali privilegovan sam kad vidim da sam živio u tom dobu, da sam ugrabio, da smo imali dosta smijeha, da smo imali priče, štoseva, tako da se sad to dosta promijenilo, uzele su mah te društvene mreže i ljudi su se nažalost i udaljili, ali ponavljam, koliko god da su i određeni, svi mi smo i svjesni toga, a ne možemo na to ni da utičemo. To je nešto što se nameće, to, kako kažem, neko globalni neki ritam koji se meni generalno ne sviđa, tako. A što ste rekli za Ulcinj, kako se tu živjelo, ovo sam malo rekao, da smo uglavnom vrijeme provodili na tim poligonima, da li je to za vrijeme škole ili tokom ljeta, isto na ovim plažama visili smo, to nije bilo, nisu nas smetali vrućine, sad nam sve smeta. A ja imam danas 46 godina, plod sam mješovitog braka, roditelji su tata Milcijene i mama Bjelopoljka, ali ponovo da budem u trbuhu ili u stomaku, kako se kaže kod majke, diga bi prste da se rodim, da se ovdje rodim i da budem dijete ovog podneblja ovdje i ovoga grada. Iako trenutno nisi 100% u Ulcinju, dakle, opet se Ulcinj ne odvaja od tebe. Pa sticajem okolnosti sad prvo imao sam nekih zdravstvenih problema 2017. To je bio jedan od razloga što sam se malo udaljio da ne budem u epicentru 1-2 godine dok sam se oporavljao, a sada je razlog što jedan vremenski period u toku godine provodim u Opatiji u Hrvatskoj je moj 9-godišnji sin koji gore ide u 2. razred osnovne škole, tako da je, ali Ulcinj je moj grad, ja sam Ulcinjanin, tako da je ovo kako sada funkcionišemo, ovo su, što kažu Hrvati, vanredni uvjeti, vanredno funkcioniše dok on još malo ne poraste, ali kažem, Ulcinj je svaka ptica svome jatu leti. Ulcinj je moja kuća, moj grad, ja sam Ulcinjanin, tako da je lijepo mi u Opatiji, daleko od toga. I u Opatiji sam stekao dosta prijatelja i drugova, ovako sam pričalica, komunikativan sam, ali mislim da mi je Ulcinj jedan nešto posebno i mislim i u Ulcinju i da živim, tako da se ja nisam iselio iz Ulcinja. Ovo je samo jedan vanredni trenutak, jedan motiv veliki koji je opet mi je sin, moj sin i to je to.
Dražen je pomenuo na početku da ćemo pričati sportsku priču, naravno da ćemo pričati sportsku priču i ja sam danas kad me Dražen pitao ko ti je gost, ja sam rekao bit će gost Pavle Pemzonović, ali nisam, stavio sam sportski radnik, jer upravo i ja i ti se poznajemo iz nekog perioda 90. neke kada si ti igrao košarku. Tako je, to je jedna bila faza, mislim ja sam bio košarkaš, volim da kažem onako pošteno košarkašić, ali na topljem fudbalera ima fudbalera na sve strane, ali opet su ovi naši prostori i kad ja nisam bio rođen i kasnije sam ufatio te 80. godine, u svijetu su zvali tu Jugoslaviju evropske Brazilce. To su bile ličnosti, nisu to bili obični fudbaleri ti naši iz 70. Jugoslavije, je bila opet neka sila. I svi su oni ostvareni, išli su na olimpijade, na svjetska, na evropska prvenstva, igrali u velikim klubovima, bili na jednom velikom nivou i ta liga naša je bila jedan veliki nivo, ta jugoslovenska. Tako da smo se nekako i onda smo isto je rekao gospodin Hadžibegić jedne prilike, jer on je ostao još 5 dana nakon manifestacije u Ulcinju, pa smo se malo i družili, jer je povezao jedan rođendan Fudbalskog saveza, je bio u Podgorici. I kaže, Pavle, znaš, i kaže da je isto razmišljao sam dosta, da je možda i velika prednost to što ste vi nepoznati i što Ulcinj realno nema nikakvu istoriju fudbalsku, nekog ozbiljnog fudbala u bivšoj državi. Totalno neka zelena površina i onda je možda te ljude to zainteresirao. Da sam ja bio neki fudbaler Partizana, Zvijezde, Hajduka, možda, znate kako, svuđe su po neke, nažalost, i podjele, ovaj dobar s ovim, onaj. Tako da je to i njima bilo valjda interesantno. Mi smo dobru smo i priču spakovali na početku, jer to što ste vi rekli, trodnevno druženje, mi smo sve to dosta izanalizirali, jer je Ulcinj tu gdje jeste i da njima napravimo ambijent malog i nekog mini odmora, da ne tramakamo ljude iz Ljubljane, iz Rijeke, iz Beograda na 1 na 2 dana. Tako napravili smo i taj ambijent, a onda smo im isključili, što je dosta njih pitalo, razmišljali smo se da li neku utakmicu 30 minuta veterana. I to smo isključili i dosta njih nam je reklo, dobro ste se toga sjetili, nas ubiše, gdje ćemo mi da trčimo. Tako da i onda ponavljam ponovo, znači grad Ulcinj je napravio jednu organizaciju gdje je Ulcinj organizovao dolaske svih tih ljudi. Organizovano, autobus je bio organizovan iz Splita, drugi iz Sarajeva, avionske karte su obezbeđene iz Beograda za sve dole iz te regije. Iz Rijeke gore isto obezbeđene, znači svima su obezbeđeni transferi, pauze tokom putovanja, ručkovi, tako da je baš onako im je napravljeno po nekom standardu. Dakle, bio je to veliki događaj prošle godine, ali to naravno sad predstavlja i obavezu. Sad vjerovatno svi pitaju, a šta će biti ove? Ima li neki plan za 2023? Pa mi smo, kažem, plan ima, to je već radimo na tome, mi se iskreno nadamo, mada ne možemo da garantujemo, ali mislimo mi, ne ja, nego mi mislimo da će to da bude u odnosu na ovu prvu godinu trostruko, četvorostruko veće. Ali je isto još jedna stvar, nemamo faktor iznenađenja više. Znači, to u prvoj godini, ta emocija, to je prirodno da ga ne bude sad u ovom drugom kupljanju. Ali nam je mnogo lakše jer je događaj afirmisan i ponovo kažem, svi su oni, jer ja sam nakon manifestacije posjetio Split, Skoplje, Beograd, Sarajevo. Ja sam se u svim tim gradovima po 1 do 3 puta isplakao prvo. Sam se sreo s ljudima koji su bili, pa i sa ljudima koji nisu bili iz tog svijeta fudbala, nogometa. To su takve emocije, s takvim emocijama oni prenose te utiske i to. Tako da su svi oni impresionirani, jer oni su ta 3 dana imali slobodno vrijeme. I to kako su, jer oni su bili smješteni po hotelima, po privatnim apartmanima, svima su njima domaćini. Nisam ja bio domaćin njima, ja nisam mogao to da postignem. Tako da su oni impresionirani gostoprinstvom Ulcinjana i svega toga. Znači, nije sad, niti su oni žedni, niti su gladni, niti su u pitanju hoteli od 5 ili od 7 zvjezdica. Oni su ulcinjskim gostoprinstvom i pažnjom i tim što su doživjeli impresionirani i to je sad nama ogromna moć koju mi sad treba da iskoristimo za ovo novo okupljanje. Samo za kraj da najavimo, dakle, šta su ta 2 događaja koja će biti ove jeseni?
događaj. Povod za okupljanje je film koji radi gospodin, vaš kolega, novinar i producent, gospodin Milutin Miki Grgur. Riječ je o dokumentarnom filmu 90-minutnom koji će se zvati Više od igre, više od života i koji je vezan za ovaj prvi događaj gdje su akteri svi ti fudbaleri. I drugi je ova monografija koju radi također još jedan veliki entuzijasta i gospodin Zoran Poleksić koji ima 30-ak dijela u svojoj karijeri pisanih monografija i knjiga. Radi isto monografiju jednu bogatu, isto koja će da obuhvati prošlogodišnji događaj, sve te aktere i građane i tako jedna. Dakle, nema što nego vidimo se u Ulcinju na jesen, jel? To je to. Sa velikim zadovoljstvom i velikom čašću. Evo, meni je bilo večeras zadovoljstvo prvo družiti se sa Pavlom, a zatim uživati ovdje na velikoj plaži. Temperatura je niža sigurno nekih 5-6 stepeni nego u drugim dijelovima naše zemlje, ovim primorskim naravno govorim. Pirka, lagani vjetrić, jako je prijatno. Nadam se da vam je bio prijatan i ovaj razgovor sa Pavlom i ovom lijepom događaju koji se desio prošle godine i onom koji će se desiti, nadamo se, na jesen. Pavle, još jednom hvala. Hvala i vama i pozdrav svim vašim gledalcima. Toliko iz Ulcinja.